Tini July talni broi shalmari farsalo Bubagrar Pradet Kishor Maniko Debormani Asaimani Shal Regai Shabru Monobongkol Tipra Motha Pati Habanogo Cake Rawai Chati Musangai Ralaikha Bubagrani Asaimani Shal Tipra Mothani Adongrok Abai Baksha Mongfua Mok Khoroksa Chakra Yatek Derazak Chamung Homong Tangai Mania Bonobo Rang Chubacho Kaika Abuni Yagulo Monobongkol Community Health Center Te Rupaichuri Primary Health Center Sakham Nok Khongnoyo Thangaibo Bubagrani Asaimani Shal Regai Chamung Te Tei Bagai Laikha Tini Farsalo Bubagrani Asaimani Shal Palema Pandao 5 Manjak Faika 39 Mono Tipra Motha President Molindra Tipra Monobongkol Joint Chairman Amal Krishna Tipra Sub-Zonal Chairman Tolijoy Tipra Agriculture Standing Chairman Shumir Tipra District YTF Vice President Dolal Tipra 28 Monobongkol Silasuri YTF Vice President Toyoching Mok बेलायना हामबाय तिनी सोशल मिडिया ना तिनी रुपाइसरी पीएचसी जगह फाइ सबै नानी भएन सर लगेर माने भने संगिरो तिनी फेमिली मेन उद्देश्य होला आराइसी तिनी महाराज प्रदर्किशोर देव महाराज तिनी जन्मदिन भने तिनी आसाइमा साल आसाइमा सालनो तयसिन तिनी तिनी पार्टी अफिस पहिला जों तिनी केग्रालाय एबं केग्रा माने परियो जों जत मिले तिनी मनोबनकल पीएचसी दरबो जों किसासा रोगी दंनि थानि साजांनाय जों माने किसा जों याफारै रोजा ताव पाइथाक जरा जों ताव इरो फाइ सफायजा तिनी रुपाइसरी पीएचसी दर एबं तिनी लगे त तिनी रुपाइसरी नि इनचार्ज सार जोंमायनो बाहा बासाजा एबं तिनी आनि लगे फाइ सफायजा तिनी मनोबनकल साब जनरलनि जयेन्ट चेयरमैन बरंगां तालिजै त्रिपुरा एबं जयेन्ट चेयरमैन अमर कृष्ण आरो आनि देबरा बाखाखौ तिनी एग्रिकालचार स्टैंडिंग चेयरमैन बरंगां समिति त्रिपुरा एबं आरो तिनी आनि याग्रा बाखाखौ तिनी वाइटीएफ नि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बरंगां दुलाल त्रिपुरा आरो गोबांमा तिनी बिबो माथानि कार्यकर्तारबो दङ तामाने नायचों मेलामा दंथहा तिनी जे जागा थाबाबो दुइटा हस्पिटाल थामानिबो तिनी चेना हस्पिटालनि जरा गाव दंनाय राव नायकुल नाय राव बरसनो खूब मासांसा खालाय बसनो हेल्पफुल खालाय बतिनि साहाय्य खालाया एबं विशेष करे जों इसानो हामबाय मारो तामाने नाय तिनी जों एमन भाबे जरा रहा जों रोगी रगय कॉपरेशन खालायबो सालायबो हमेशा जों लगे रहिनो जों तिनी बुबाग्रानि आसाइमा सानलखौ सक्सेस खालाय माहानैनो जों मावानसो तो आं पाइथा सानि मुसुआ बे महाराजनि बर्थडे जों ताकलाय जे रकम खालाय पालेहा जों महाराज जी जुग जी दंथ आयोग लखथो आयोग लंमानि साथे साथे जों महाराजनि बर्थडे जों आरो गोबांमा पालिलायनाय आरो मना सानाय तिनी जरा तिनी लगे फायनाय तिनी वाडेस राव तिनी कुनु जागा थाया कारै जों तिनी महाराजनि बर्थडे नो पालिलाय माने बाय लगे रमानि बायना बंगा साकबाय तां हामबाय मायाफा Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the managing trustee of the Dhanvantri group of institutions. Here I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri group. We started with nursing, but today we have several courses and programs. Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.